Uria wari gavana wa mbere wa Meru Peter Gatiraumunya ugite gutina nkanja akethira ari ndebene kuruira giti kia ugavana wa Meru githurano netwitite akiaria kagitaga kuruguria obici cia kiama gia PNU ntere cia Nkombo South Imenti Munya augite Ameru baringire kura kenda bariterwa ngugi inde gutenguge bakuritirwa buru akiuga nikio nontu akwenda kujukia giti kiu na iteterete na kuga twe ekire kawira gitine kia ugavana ende ni kumutethia nini tu amutethereria akiuga nerigirite agatethia Ameru ende bo tibugukarikite mutugikare na ntetweje Akiaria muthongeria wa kiama kia PNU Peter Gatiraumunya ntere cia South Imenti kagitenekara kurugura obisi ya kiama iki taunini ya Nkombo na ugite Meru iri na thina nyingi akiuga no kathina ichi kutheruka ta mwonyo thina ikutheruka unyungwe onchabechi kana mwonyo ura utheruka kana maroa ya kiruthu thina itheruka Meru yambi ya kiruthu kingi Munya na ikandurite na guciogora minyororo ya kuga niwe waretere kawira Mwangaza gitine kio ngavana akiuga we no kamutethereria kuona giti kiu akithuganagia ari na nkoro ya umwekuru ira yumba kuguna Mumeru indi akiuga bobo ere giutati nande akiuga thirikari awete kumba kuguna mukari wa Meru bwega sikuwaletea yeye, aliomba yeye mwenyewe na mimi nikaongezea yangu. Hamwezi kusema nilimleta kwa sababu sio mimi nilimwambia asimame. Hata kabla ya hiyo si alikuwa women rep, kwani mimi ndio nilikuwa nimemleta wakati huo? Ni choices zile zilikuwa wakati huo, tukatazama wengine tukasema kwa wale wako pengine tusaidie huyu mama ingia hapo tuone akaketha inambi kio kira wake na kirembi kirekuru. Hivyo hatuna shinda na mama, tunamwambia tu kuna shinda ya delivery of service. There is a problem. I think she can also acknowledge there is a problem. Ni mutongero romenerete weja nibo mandibuti kiri mubango jwa kawira Mwangaza jwa Korea akiuga kawira eja ne mandibuti orira kuri na ngoge irianga bana abatiko ritira mukari. Huwezi kutumia mandibuti kila wakati. Hata kama unaenda Nkombo town kufanya mambo mengine unahitaji mandibuti ya kwenda kufanya nini huko? Hatusemi kuna shinda hapo, pengine kama iko mandibuti na iko bed sheet na nini ya kupeana sawa, lakini tuambie hiyo tu ndio kazi unafanya, hakuna nyingine. Kwani wewe ni Red Cross, lakini huwezi kureplace kazi ya serikali yote iwe tu ni hiyo. Job of running account is not si kazi tu ya kila mtu. Sasa ni kweli hiyo, si mumeona nyinyi wenyewe, si ya kila mtu. Na nikisema hiyo sisemi wale wengine hawana maana, hapana, wana maana kwa kazi zingine, pengine wako na uzoefu wa kazi zingine. Babata Munyari ugo biseje yongabana irenda mutongero rawe na weruba gutethia Mumeru na ti weruba gwitethia wewengwa ya tukua to kumakuo ituburi kuritira ntumbi ngwe na mbecha cionto irio ichi antu chiche muntu tewe to korona kio ikara mubuko ne kuno kiuranga imbina mbina kuna manyumbanga ya karina mambina mbecha chianto wetatea o tumira riu mwana atena roi ana baraba nini batena kirasi ke ICD chibitari tena ndawa nasari hakuna muthiene kiriba mwe batongeria kuma merigene ya South Imenti ni bethirite bakionania werubo bakugwata mbaru Peter Munya kire kuragite kionga bana mwankene jwa 2027 ona nde gavana wetu itwije gogo titoma gutethia antu ba Meru na kinyarire onengerwe nafasi ya gutethia antu ba Kenya ikiato manto jeto jore mijabwire. Munya ndi aliokoa Meru, the first governor, na ndi ataokoa Meru te Kote anto tokoroka era into bila tona bila bieta wabia Munya nala kwa Munya imakani urongo Aria Munya atigirira ni akeja kugitatea
ndenda kumũguanithania na muntu wetagwa Trump. Trump akarire gĩpindi kĩmwe erwa noke kĩu kĩngĩ eja na akũrũka na landslide. Na ndayoyo twĩna Trump aĩ, twĩna Trump aĩ. Kaburo era enkobo neo no munya wekirete kaburo era enkobo no munya wakete thoko era enkobo ibatiri ondera thirikari era enkobo ira munya ngemwe kathira first half na ani muntu akanya tanta arunga muka eza sawa na ande bonengera gite thai ngugie matembi tai nini gavana agekira rami na agekira kaburo teza sawa kumankobo gĩcigo mbunge kĩa South Imenti nkĩribotera Teto Shawero Juma rĩakwa rietwa nĩ Mũtungi Kare.